te fa Tala Fou te dei vai ngol le se tofi fa fo ba wala te do lo mai o se fa pongo Tala Fou mai lo le te Polynesia o na ifa ba lo si mai le socio tu si tala le afionga le Polynesia e da ia wa ese na tapu sa fa ile Samoan observer sia te lenga mai ale dua a me se de tanien wa au mai nei fam talanga fa la wa itele ele socio tu stala mala fa sala wa Samoa le Jaws the Journalists Association of Samoa e fa tatau ile fa ai unga ale fionga le Polynesia sunga lau le mali toa e fa se ese le suyo le newspaper Samoa observer mai lana fa tala noanga matu stala le amtanga le vaiaso se ia se taimi ole fam talanga fa la wa itele ale Jaws olo au mai linga ngana fa Peretania peitai Paule ol pal kalafa fa Samoa lo fa ai u iai le fa mtalanga fa la wa itele nei le Jaws lo fa pe mai ma to te valvalusia au le fau ila wo fionga ile ta ita i le malo e to esa sa ale fa fao ma sila mamao e tu pulanga la va o Samoa ole a avele nei au nanga mga luenga tau tu ai ile malo ma le tunu u le lumanai beta e ile tatou mai ta watu ile aunga ole fa mtalanga tu ina mai le Jaws ole una ia lea ole fionga le Polynesia e to sila ila na fa ai unga ma ava esele tapu o tu i tu stala ole newspaper Samoa observer mabala awa tu foi leo fa sala u mai le tunu e fa so ta iane official APM building isale ufi monia la to kopio fa mtalanga taul fa atino ino ngalwenga fa tu stala mona ai inga lima ta inai ona kopi code of practice male code of ethics olo o yei fa mtalanga mo tangata anu ulautele e fia faia se fa sea fa sanga i se officer fa salalau mo le fono fa fautua po le media council e tanga ai o code of practice po ta ia le multa ia il fa tinongo ngalwenga tu stala i lona vaenga mua pe ai loa ua yeise se e tatau ona fa ala wi loa fa ala i tele se fa sa onga ma le fa to esenga i se taimi vave e tatau ai avele ava no le tangata wa afia italiane ai fa ala i tele tawol manga fa altula fono semta upu vanga naile umane o se so ala upulenga ile mna umiona fa sala fa ala i tele ile vaenga lo na ono le code of practice po le fa tinongo ngalwenga o fa tonu mai ai tu stala mal au fa sala lau ia e ava ma fa alo ile tulanga tawaloa ma le fa ala i tele ina o isi tangata fa to a mafai ona e fa ala veina se tangata pe a fai o se mafu anga tau le tu singa ma lo minga mo le fa amalia ina o tangata aua e te fa ala ile soifua le leio tangata ma le file mu o lo lato mana o mia pol fa ta inga awane e alu le fale o tangata po o malo lo mai fo inga luenga ia mawol fa alo ma le nganga lo fa pe a e tala no tangata e fa te ia ma fa no se me wo tupu fa ta inga po le maliu o tangata wa fa ina soltu la fono matu ya fa la fa na tu rapo ve singa tangata lo tele ile ia longo ina mua a inga we wa mali liu a le tu sia fa amtalanga ai mai se lava ta pu e ta video po li potio fa tala no ai aua e te fa aso e sa ma fa amata wina po ole fa sei na tangata e maua mai ai au fa amatalanga fa ta inga ia tau sa olo tangata o se tu sitala peitai e uyo na va enga ta ia la fa tino ai nga renga fa tu stala ma fa salalau ai ile fa amatalanga fa ala wo itele le Jaws o tu inatu ile li Polynesia wa tangi ai lo la to una ia le fionga le Polynesia e fa tia esela na fa ai unga o fa ile newspaper observer peitai ele o atangia mai le famtalanga fa la wa itele le Jaws atunga lunga ma le mafua anga o le fa ai unga o le fa sa ai le fionga le Polynesia mo se taimi le tu ma o tu stala ale Samoa observer o na atunga lunga o le Polynesia ya fiai le ai se fa tu senga le observer i fa ulu mtanga luenga o ilalo lana va inga le na ola tu fa salalau sa fono ma le suyo le Polynesia ma le soli o le vaenga ono le code of practice e pe ona ta uailunga o mana mi ona te fausia fa te tele ma tanga singase e le mo tele sala fai sia telenga mai ale lua a misene tandielu e tala tuliloa ile ripoti le fionga ile minister mtanga luenga so ifua maloloina le fionga va awa lo fipo ile umane ola nta milsanga i falma yo savai i maupolu mai ya sauno ai fala wa tele mana onga fale ma e tua ilana sila wa tele moenga ai mana omiona fa tele fale mai ele au ngali tele moenga ai le se ava no e tu wai e mana omiona fa tele fale mai sa tawa ole tulanga fo ina mo mi sa tpaitea peitai ole mautanga singa se sa fotu ole fale mai le na
na whaatele lava e lona i tumalo. Pe tae o lava muenga, ai mana o mia o na yaini pupuni e toso i le vāo muenga o ngase. O le tele fule mai o yai muenga fou e pe o na mōli mawina e le minister. E di tatu tala, ua tāpina pena le komisina o whainga pā lota marana au whainga nuenga. Nei tūlai mai se whainga pā lota lai titi. Nei dua masene tāni enu ma se whaapoponga. A o whaataltali ma tāpina pena il ofisa o komisina o whainga pā lota i muli nuu. Pe tupu se pā lota lai titi. Pe ta ele ono fua ele umane o le pā lota tele. E pe ona saunua le fionga o komisina o pā lota. Tuia fe lolo John Stanley lunga o le talo fa whamo. O le aso lulu se fuluiva o novema o le aso. E tala noi nai mea sa le lei. Ma mea wha le tonu. Sa mai ta wina ele ofisa i tāpinanga ma le whainga pā lota. E to e poupou mo wha le lei mo le anga ilu mo ngā rue ngā le ofisa. O mai ta wina foi. Le so solo lava o ngā rue ngā whaatino le umane o le tala wha so sol tupe le malo. Lua o lua lima lua o lua ono. Le ana atofa atuai i le ofisa o komsina o whainga pā lota. Le tolu miliona iwa se lau mal fitu afe. Ian ngā rue ngā whaatino a watu iai. Tolu miliona ono se lau whāsulu ono afe ono se lau tala. Ai ona ngā rue ngā e ave ai masui o le malo. Lua se lau ono sefulu afe wha se lau sefulu tala. O ngā rue ngā wha le ofisa talo na uma mail pā lota tele. E au fia ia na maafutanga wha le awa onga po workshop. I le tu la fono whainga pā lota. E toi wha malamalama ili au whainga rue ngā atoa. O le au tu ia tutusa le malamalama ili tu la fono. O le nā o onga. Le na whai le mota fono le tate i savalalo le vai sonei. Ua te tongi lava le fionga li pā le mia malona a inga le tau. O anda sa iringa tonga Fiji i New Zealand. Le dua mesene tāni edu masi whaapoponga o tātou tala. E ui o leo o pāsia le tala le tupe wha so soa le malo. Lua o lua lima, lua o lua ono, ma atofa atuai. Ile mtanga ringa le soifua malo loina. Le se lau fitu 10 miliona ono se lau fitu 5 afe. Wha se lau tala. E au fia e ma le se 2 miliona mo pokalame. O le awinato ngase ia tunu i fafo. Peita iwa tonu lava le fina ngalo le fionga le pāle mia la au le mali e toa plata i vau. Talu o le taimi na tape naila na malanga mo se taimi wha atope. Na tapa ai ilona ainga mo na au ainga. Efeso soani e o lava ili valele. E leise whamoe o te toi tapa le malo mo se reimbursement. O lava lea. A tonu e whaifa mi whaataitai inga le ato e mai misista i tai la tunu. Ia tongi eron pa se selwai. I taimi a whawhitau. Tango whatau i lau taimi. E sau e no mane. E nara e lono wapa uia i siau whanau ma siau ainga. Tongi lau pa sese. Ia lahe tongi. E re whapea o se mea. I se si isaka nga kupe. Manu vol pa ia tun company vale. Leo nai pa anga foi o levan whainga luenga. Ia malato wala lofa mai. Mai le tala wha so sol tupe mo le mtanga ruenga le soifua maloloina. Wa atofa le tupe mo ngā ruenga whaatino mo tanga ruenga. E se lau lua su 5 miliona fitu se lau 5 su fitu afe. Se lau 5 whaatala. Ngā ruenga whaatino tu inatu isi vaenga. Se 2 miliona ono se lau 5 su afe. Whala putonga whaavae tau whatunga o Samoa. Se 2 miliona. Lua se lau afe mo le whalmae ma whaama ile pisi. Se lau afe le kolu se mumu. Se lau afe so sa yeto le kānia sa i Samoa. Se lau afe so soani mo le Caution Trust. Se lau afe mo le Meti. 5 afe whala putonga. Mo le soifua manuia o ainga. Ngā ruenga e ave ai masui o le malo. 3 miliona lua se lau ano valu afe. Lua se lau ano tala. E au fiai. Le se 2 miliona tala. Mo le porkalame o le awinato ngase ia tunu i fafo. E o mai nei, o lo tongi lava. E le fionga le pāle mia malona ainga lana sa ili ngā tonga fiti i New Zealand. O Tala Fou na mai lau le tio Polynesia de dei aso taufi mo se se ona whaapoponga i le aso atayao mo le timidei tō whasoifua.